if uthi bangitata udula athi wethu king oyenza uclean obonke ntata Ayikho into engiyenzayo ngisuke ngiclean so ngisuke ngimbhekile ngisuka ngizibonela nayo Uyabonelwa yes ukuvukelwa nature angeke uthikise nature uyabona ubaba kanjani masikhuluma ngomntana lo mgcobisa iBhayibheli oyile ibunini ugwayi wakho uyavuvuka cha I'm feeling next umntana umfazi wakho sekayasaba ngoba siphile emhlabeni okhuwele manje sekafuna ukuthi umntana kasisi wakhe abe safe so angibona into angenzayo yona ngicabangela khona into angenzayo le wrong so ngiyayibona izinto eziwani efana baba understand ukuthi ukukhulisile babakho kodwa umfazi wakhe emphathi kahle yes ngiyaphina ngezisho then ngifuna futhi ngifuna ukupheka so wena upheka ayirati ngomsama kuri ha uqala uqinisa mumofathi sobonana dibona umuntu wantata duthi uyahamba nekathi uyahlala futhi ibunini njengoba ngaka noma ngaba na 50 mina ngisaphila uyoloko awumntwana kimi hayi baba ohlala umntwana kimi ngcobisa iBhayibheli uyambona ukuthi umntwana akana problem umntwana akajoli akazi next ngumfana so uzobonani kimi ekubeni angazi alo ngithatha njengoba ngubaba kuyi ngiyiguidance yakhe ngiprotection yakhe umuntu omdala ngiyathanda lokuthi abona yena ke msadi mo yena never bonele ngwana